ها یا نه؟ галӯё ягон кас неожиданно шапалоқ загия راست است که میخواهید با دوست مراد اوlador شوید؟ нея راست است که از همه دوستی نزدیک شما دوست مراد است؟ دوست مراد уф чӣ қанун меавая мегирем ман дугонаҳома ғайбат кардан намехоҳам Метео IRW додарҷон худат ҳилла аз чон кадар ба фикрмо ман занам шумо мардем خب байни ману шумо фарқият чие не ки дар ҳақиқатан ҳаваи дастат чи гунаҳгор буд айни ҳол ҳо бе шавҳарам برای چی؟ барое ки шавҳарам гуфту мошину мухард нахарид бароям Существующий шистошу ич тариса бола я минут хаб кака ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар барои бемории псориаз ё бақувват кардани мардонагию бемории пӯст ва инчунин дороҳоеро ба намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дар даво дорад пешниҳод менамояд барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3 то 5 соат аз номи канали тоҷикон груп муроҷиат намоед ҳатман ба шумо тахфиф карда мешавад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран салом дӯстони азиз ва ҳаводорони канали тоҷикон груп барномаи навбати чеҳраи ошно аст ва баъд аз даъвати дӯстмурод ва шунидани баъзе аз суханҳо мо хостем ки рақиби ӯ рафоатро даъват бикунем ва меҳмони барномаи навбати чеҳраи ошно рафоат аст. Салом алайкум. Чӣ хел шумо? ташаккур нағз раҳмат зинда бошед барномае ки мо бо дӯстмурод шарипов сабт кардем шумо тамошо кардед? рости гап тамошо накардиму баъзе дӯстон гуфтанд ки дӯстмурод дар борат якду гап зада суханҳо кардааст ва тамошо кардам як кам таракшам ҷои асосиша беҳтарин ҳоло ба чӣ хулоса омадед баъд? ба ягон хулоса мо саволҳоро агне барои шумо пешниҳод мекунем ва шумо ба саволҳо ҷавоб медиҳед дуруст аст? бале шумо омода ҳастед? бале барномаи мо аз 4 бахш иборат аст ҷоласавол аз хоб саволҳои мантиқӣ наушник ва ҳамзамон занҷабил ва шакар ва фикр мекунам ки албатта ҷолиб аст агар шумо омода бошед мо барномаро сар мекунем омода ҳастед хуб бахши аввали мо дӯстони азиз ин ҷоласавол аст ва мо саволҳоро барои рафаат омода кардем ва фикр мекунам ки албатта рафаат омода ҳаст барои посух гуфтан ба саволҳои мо аввалин маротиба ки ба шумо тавсия дод ки санъаткори хуб ҳастед ва метавонед дар клипҳо суруд сароӣ дар клипҳо иштирок кунед ки тавсия дод ман рости гап солш ба ёдам нестай ҳамин дар хотир дорам ки синфи 9 будам падарам дар ноҳияи шаҳри Тус дар рӯзи консерти 9 сентябр буд бале рӯзи истиқлолият буд дар ҳамон ҷо якуним бор падарам маро ба саҳна баровард беҳтарин саволи дигар рост аст ки аз ҳама дӯсти наздики шумо дӯстмурод аст не аввал дӯсти наздики ман парвардигор ман баъд диюм модарам оча калонам бибим беҳтарин дурас мешавем дӯстони азиз саволҳои бештари мо дар мавриди ҳамкории рафоат бо дӯстмурод буд ин сценариеро мо пештар омода кардем ва фикр мекунам ки саволҳоам хуб ҳастанд барои рафоат саволи дигар дӯстмурод барои кадом амалатон ҳамкориро бо шумо бас кард якумаш ки ман ба ҳеҷ ка зорав тавалло намекунам ки мара дар клипи худаш ё қатима ҳамкорӣ кунам пишти дари ман омадагиам ман пишти дари ягон кас рафтагӣ нестам на барои клип на барои дигар кор ҷавобатон ҳамин аст бале саволи дигар баъзеҳо гуфтанд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дӯстмуродро ҳар чӣ гуфтед пеш аз он ки масалан бо шумо ҳамкориро бас кунад шумо оно ҳар чиз гуфтед ҳамин дуруст аст ман занам шумо мардем хуб байни ману шумо фарқият чие дар ҷинс ва мардакӣ мардакӣ бале ман рости гап мара мухлисои худам нафарое ки мара мешиносанд медонанд ки ман чӣ хеле духтарам
این ایروی مردکی نیست که یک کس بشینی غیبت کنی یا افسوجداد کنی. ما وقتی بهودایی ندارم، گناههای خودم کمی بد نیست که یک کس گره بشینیم افسوجداد کنم. بعد بین من و شما چی فرقیته؟ مردکی که زن میشینه افسوجداد میکنه غیبت میکنه، ما او را ای خودم یگان کم نمیدونم. مقصد بله رنگ خودم عورت میدونم شه، برای اون ما غیبت هم نمیکنم. کدام چیزی میگه گفتم میگه. یگان سخنی بود که شما میخواستید با دوست مراد بگویید اما نتوانستید بگویید و همین گونه دیگه همکاری شما قطع شد. اگر ها کدام سخن است؟ ما وقتی همو اینترویو داد در یوتیوب اتوچه گرفتگی وقتی سگ سر کرد میگن در دیوالی مسجد میمیزه. خب یک سخنی دیگر بقلبی یک نواری که در داخل نقلیات بودید در همه جا پهن شده نوار، شما کسی رو دشنو میکردید یا کسی شما رو دشنو میکرد و چی گپ بود در اونجا؟ من راستی گپ چیکن پیتزا زاکاز کردم. در مو حالت ما چخیل بگم دستافچیک دیر کرد، هم دیر کرد هم پیتزا را آورده. مثال ما در ماشین شتگی بودم، پیتزا را آورد، در معامله خوب نکرده. اگر می اومد میگفت که اپا جان گپ خوب فکر میکنم که می اومد میگفت که اپا جان خیلی بخشش دیر کردم مایل نه که آوردم خیلی پیتزا را دارم، من خیلی شپیده ما قرض دارم که تو بسینی مرا دوای میکنی. خیلی بعد در اون حالت دیگه ما عصبم خراب بود دیگه. کی شما رو در اونجا ثبت کرد ویدیو کرد؟ راستی گپ نمیدونم کی ثبت کرده. بعد از اون ویدیو دیگه شما را نفرانی که در اینستاگرام و یوتیوب همراهی میکنن شما را سخنان قبیح بسیار گفتند. نمیدونم، من راستی گپ نخوندم یگان کامنتاری ایرا و نه که در حقیقتا هوای دستافچی گناهگار بود. گناهگار وای بود؟ بله 100%. سوال دیگر، از 100% حیات در چند فایز خوشبختی رو میبینه، در چند فایز بدبختی رو از خودتون، از حیات خودتون؟ اول خیلی بدبختیش بگم. بدبختیش همی که بعضی دوستام خیانت میکنن. خوشبختیم همی که وقتی در پیش اویلم باشم، خانواده‌ام باشم، اون وقت ما خوشبختی حساب میکنم. مثلا اگر با فایز تقسیم کنین چند فایز میشه؟ چند فایز خوشبختی، چند فایز بدبختی؟ 80% خوشبختم، 20% غمگین. 20% برای چی؟ بعض خیلی زندگی همیشه و که بعضی حالتایی که مثال نمیتونم فهمونده. برای پیدا کردن آبرو چی باید کرد؟ چی باید کنه آدم؟ اول انسان خوب باید باشه به فکر من، مثل من نیو. مثال انسان خوب بودن، خاکسار بودن، به خداوند نزدیک بودن، فکر میکنم که هم قدرش کفایه. با دوست مراد تماس گیرید و گویید که میخواهید با او همکاری رو ادامه دهید. همچون این یک شرط بگوییم که یک پیشنهاد بگوییم و این معمولی است. مثلا شما شاید نخواهید با او همکاری کردن ولی ما میخواهیم بفهمیم که در جواب دوست مراد چی میگه. در جواب دوست مراد چی میگه من نمیدونم. کدام مردکه مر همی لیتسوم زنک باشه درون موژیکه مردکه بینه که گلاز نگلاز قطیمه گپ زنه که کی با سر کی را میره و کی پشتی در خونه کی میره و کی بیای خیلی کنیم بیای خیلی کنیم بیای خیلی کنیم. خب فهمید مردکه اینه جبوشنانش رو پرو قطیمه گپ زنه خیلی رنگ عروسا و نگریزه نروه. چی گپی داره ده؟ ما یا فعلی دارم قدرت غیبت کنی ندارم برای که گناه خودم کم نیست که با گناه یک کس دیگر در سرم گیرم. مثلا ولی شرطی ما را شما اجرا میکنید یا نه؟ مثلا از دودش میبرین که جرأت کرده یک تماس گیریم؟ ما نه به غرض خانوادم، نه برای دوستم، نه برای شوهرم، نه برای
دوست داشتم نه برای فرق نداره کیه ما آدمی که رفت ما دیگه برای در تماس کدامی در کارم تماس میگیرم بله یک سوال دیگر این سوال که بیشتر نمیدونم با دخترها فهمو است ولی همین سوال ما برای شما میتونم برای چی بعضی از دختران بسیار همین هنگام سلفی کردن خیلی لباشون خیلی میکنن یک نغمه میکنن چی معنی دوران اگه خیلی تیما نمیکنن چون او خیلی کینو چه میکنن ده نمیدونم سببش شما نمیدونم خیلی شما در ویدیو میبینید که شما هم خیلی میکنید وقتی صورت گرفتن مثلا یک خیلی یک خصلت هست برای شما دخترها برای چی میگن میگن که یک سوال دیگر مثلا بوتکس گفتن اگر شما استفاده میکنین دیگه بعضی از دختران برای چی استفاده میکنن چی مقصد داره Fans are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, understanding. برای زیبا شدن که برای لب‌ها را حفظ کردن یا اینکه برای چی نه بعضی نفرای هستن که لباشون مثل کمپیر مانند میدونین کمپیر پیرشه لبت بوری کک میشه یا خطک میشه مثل بعد وقتی هست دخترایی که مثل بینی دارن لب ندارن برای اون بوتکس میزنن که کمتر لباشون خشک تو و ما را هم بوتکس کردگیم برای اون مسئله یعنی برای زیبا شدن بله برای زیبا شدن این چند وقت میستادی دویمی است چه راستی گم نمیدونم چند قمیزه زن باید همه وقت زیبا باشه همین مکیاژ بوتکس همه چیزا را برآوردن برای چی برای زنها نگفتن که مردها بکنن زن باید همه وقت زیبا باشه در پیش شوهرش در پیش دوست داشتهش مثال خیلی با فکر ما که مرد خشروگی و بزیبی نداره سمی گلاونی در حیات مرد باشه شما شوهر کردید نه؟ صاحب دخترچه هستید اگر خطا نکنم نه ما فرزند ندارم از شوهرتون جدا شدید عینی ها به شوهرم برای چی؟ برای که شوهرم گفته ماشین مخرد نخرید برای بشخی؟ سریوس نه؟ ماشین خر نخرید؟ شما او رو سر دادیدن و شما رو نه؟ نه گفتم خیلی ماشین نخرید سکورسیده دا زدمش سکورسیده در نیت شما شوهر کردنی هستید یا نه؟ در نقشه هست؟ اگر حق خیلی مردم میخواید که شما هم چون شوهر قبول کنید راست دیگه بولی ما کمبودیای زندگیم بود نیست با خاطری که ما میخوام که وقتی شوهر کنم شوهر ما فکری نه خونه کنه نه ماشین کنه نه یکم چی فقط بیا استراحت کنه بگن نیره زن میگن نه اینکه بیاد خونم در دراز بکشه فقط بگه که اوه ما کی خونه میخرم ما شرایطش 100% میکنم بعد پای شوهر میشم بهترین هم خیلی آدم بسیاری هم خیلی آدم میکنم بهترین انا بعد از همین سخن ما فکر میکنم که بعضی نفرای تماشاگرانی که ما را دویمی تماشا میکنن دیگر 24 ساعت فقط رفعات در تماس میگیرن دیگه زنگ میزنن خب سوالی دیگر رفعات برای شما پیشنهاد میشود شما ویدیوتون برای کیه که برای چی میکنید من راست دیگه ویدیوما برای یگام کس نمیکنم این شو یک در دل ما یک شوقه ما چیزی میکنم برای کیفیت خودم میکنم خیلی بگو برای یگام کس میکنم برای مثال رکلامه نه من چیزی میکنم برای خودم میکنم کدام میره نمیفره تماشا نکنم درآمد شما از صبح چی است درآمد ما خودم راست دیگه دوزاندن هستم هر هفته شکرانه خدا توی دایم خدا توی داربته نرخ چقدر است اکیش سکرته بهترین در یک روز چند سوم صرف میکنید شما راست دیگه با که بعضی وقتای میشه که یکم سوم صرف نمیکنم مثال اگر یکم معرکه برم مثال یکم چورابینی یکم کنسرت باشه برم فقط مثال در سالن راسخود میکنم بعد در سر لباسم تمام یک نام مردانه را شما گویید که اولش حرف د باشه آخرش هم حرف د باشه دوست مراد اوف چی قانون میگیره خب مرا من یگم
ягон ҳарфи бугу ки аввалаш се боша. Не, аввалаш д боша, охираш ҳам д Не, боша. аввалаш се боша, охираш ре боша. Шарт ҳамин. Як номе бигин ки аввали номи мардона бу. Аввалаш ҳарфи д боша, охираш ҳам ҳарфи д боша. Намедонам. Намедонӣ? Не, здаюсь. Здаёс. Хама гуфтам дусмуро. Хуб, саволи дигар. Кадом савол асаби шуморо бештар хароб мекунад? Савол ё дашном? Савол. Ки масалан дар ҳамон ҳолат шояд ҳамон нафар шумо дашном мекунед, ягон гап мегин. бисёртар ҳамин саволе ки бисёр нафарҳое ки занг мезананд мисол намешиносӣ намедонишон салом алайкум куҷодаӣ инами гап куҷодаӣ меган аламда асабум вайрон мешавад. Вайрон мешавад. Саломат бошед. Чӣ савол буд ки мо барои шумо надодем? Ман намедонам. Ягон савол дама надорем шумо? Не. Ташаккур барои шумо. Дар бораи дусмурод боз чӣ гуфта метавонед шумо? Чӣ қануми авая мегирем? Ман дугонаҳома ғайбат кардан намехоҳам. хуб, мегузарем ба бахши навбатӣ. дӯстони азиз, бо мо бошед ва бахши навбатии мо шакар ва занҷабил ном дорад. Шакар ва занҷабил медонед чӣ гуна аст, не? Не. мо ба шумо калимаҳои русиро мегӯем. шумо бояд ҳам калимаҳои русиро такрор кунем. Дигар яке аз бахшҳои ҷолиб аст. хуб таваҷҷӯҳ бикунед, ман калимаро шумода мегӯм. шумо калимаро такрор мекунед, мада мегин гашта. хуб, калимаҳои барам шакар занҷабил ном дорад ки баъзе калимаҳош осон аст, баъзе калимаҳош душвор аст гуфтанаш. талаффузи калима душвор аст. таваҷҷӯҳ ба калимаи аввал. Filter press. Filter press. Filter press. Filter trang. Trang намешавад. Filter намедонам. Саволи дигар. Геролдство. 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 О, тавонисти. Калимаи дигар. додарҷон худат ҳилла аз чон кадар ва фикрмои амо. Ман ягон бор нахондам. Калимаи дигар. Ман ин калимаро оҳиста-оҳиста мехонам, барое ки шумо дар хотиртон гирен, гӯш кунед. Не, ам бурро бихонаш, хеле намешавад. Meteorable. Айса. Чӣ намуди? Ава чая мо барои шумо оҳиста-оҳиста мегӯм, шумо гӯш кунед. ягон чине тема накр худаш намедона барандатон. Ава чая ранги мавори то синфи шаша хонда. Ман калимаро мегӯм, шумо таваҷҷӯҳ бикунед. Meteorable. Meteorable. Марда гурия чӣ бугум? Meteorable. Синфи якмиёма ба ёдум овард. Абевегеде бурро бихонаш? Хайна. Chihuahua. Чиву ауа. Не. Chihuahua. Чиву ауа. И читари савола. Калимаи русиян ё калимаи душворан. Радиоаэронавигатсия. Радио. На, бурро хондум. Аба чо мара ягон Александр гирифтагӣ нестай охи. Аба чо ягон калимаҳои фархорс гирифтен? Радиоаэронавигатсия. Радио намедонам. Радио элегансе. Существующий. Существующий. намедонам вақтҳои хеле саволои чия существуфитаҳа алапакаталао. Салом бошед, ташаккур. ҳамин ҷолибиш дар ҳамин аст ки ҳамин калимот душвор аст. баъзе ҳолато ман худам рост дига талаффуз кардан наметавонам, барое ки бисёр калимаҳо дароз ҳастанд, иборат аст 20 ҳарф, 15-25 ҳарф ҳастанд, барои ҳамин ҷолиб аст. хай саломат бошед. аз 5-6 калимае ки барои шумо пешниҳод шид, якним калимаро хуб шумо талаффуз кардед. инам дастоварди хуб аст барои шумо, барои мо.
хуб ака ман мехоҳам дар охир ҳамин бахш дӯстони азиз боз ду саволи дигар рафоат абтун рафоат як савола ман фаромӯш кардам дар бахши ҷоласавол як навори баромад як дар YouTube гӯё ки шумо бо ҳабиба як дугонабозӣ кардед чӣ хеле як видеое ки гӯё ки сирри шумо фош шуд намедонам чӣ сир буд ҳамин чӣ гуна сир буд ки ҳамин сирра фош кард ва рост аст дурӯғ аст ва агар дурӯғ бошад шумо барои чӣ ҷавоб нагардондем ба нафаре ки ҳамун видеоро дар YouTube монд ҳамун ранги сири хитай охе чириси ман ягон сир надорам ягон кас неожиданно я шапалоқ заги не марда гори